Il-Parlament il-ġdid se jkun inawgurat nhar it-tnejn f'ċerimonja preseduta mill-President tar-Repubblika Mary Louise Colejro Preka bis-sem ewlieni tal-President tal-Kamra tar Rappreżentanti Angelo Farrugia. Iċ-ċerimonja mistennija tieħu madwar siegħa u nofs u l-membri parlamentari se jiltaqgħu quddiem il-bib prinċipali tas-sala tal-Kamra tad-Deputati għall-aħħar darba. F'din is-sala l-Parlament ilu jiltaqa' sa mill-1976. Għal-ħabta tal-erba' jiltaqa' magħhom l-Speaker u minn hemm jimxu lejn id-daħla tal-palazz fejn simbolikament jgħaddu minn quddiem is-sala tal-Arazzi, il-post fejn il-Parlament iltaqa' bejn l-1921 u l-1976. Hawnhekk mistennija ċerimonja simbolika fejn rappreżentant tal-Forzi Armati ta' Malta jagħti l-muftieħ lil rappreżentant tal-Korp tal-Pulizija. Dan f'sinjal ta' trasferiment tar-responsabbiltà għas-sigurtà fejn se jiltaqa' l-Parlament. Imbagħad id-deputati jimxu minn Pjazza San George lejn il-Parlament il-ġdid. Hawnhekk se jsiru diskorsi mill-President tal-Kamra tad-Deputati u l-President tar-Repubblika, b'din tal-aħħar tikxef plakka kommemorattiva. Fl-2012 il-Prim Ministru Joseph Muscat, dakinhar kap tal-Oppożizzjoni, kien qal li Gvern Laburista jistieden lil Lawrence Gonzi biex jinawgura il-Parlament. Fil-fatt, l-eks Prim Ministru Gonzi kien mistieden biex jagħmel diskors tal-okkażjoni iżda irrifjuta. Skont Gonzi għandha tkun il-President tar-Repubblika li tippresedi din iċ-ċerimonja fejn il-Parlament se jkun qed joħroġ mill-Palazz tal-Gran Mastru għal bini ġdid.